dirifa tene. Kamera zitaga. Ndagage dirifa. Deure. Kwana atia. Kwega muno. Uri okuwega. Nekuwega. Jitagwo ndungata yanga imuntuni wa moyo. Na gutangiri uwingire gukurira. Kumanja nene ya Nairobi jitagwo Moses. Janine ya mohoro fururini wa Kenya hatu ya rumani. Gibore nyimbo cia Jamaica. Nijitagwo. Puja! Kiana kimeme. Kana miracle baby. Wasanii. Acio ni andu mahetukire maisha metagwo wasanii. Wasanii. Urashira mundu etagwo wasanii ni ithako. Wewe. Maisha wao. Wasanii mbaya. Ure. Ikira wewe sati ukaigwa. Ikawega. Kwa ukiga stage play. Ukiga stage play mwina director haya. Akwira. Ndero ugawe ugera inyino. Ndero komea. Okaguo. Abu ndero akwira ugio ugo ugera stage. Ndero komea. Okaigwa kira. Ukakomea nini? Before ya uleta dawa ndio rudia take two. Na nimesema hiki tu. Yabereje kinyamwa kwabereje kinyamwisho. Ndio arogamia. Amukabia. Wana. Oka. Tukeleke. Kirani. Ndio jamweka. Kama ni mwana Gutwika sani muge. Sawa. Na kama mtirenda muge, sawa. Akikonderenda murango ni uria. Ndainoka. Ndege abaji cio nyinoke. Aba kinyado. Na noti ndikyo mwana muina na mutaka kuina. Ndainoka ma. Abo gikashoka kauga. Ndauga mambiririe dance ino rigi. Toina keruya hi. Keruya da. Toina ga arume yangu ni ana. Bambara. Ayakeruya video. Kade ndare kana akirakara. Akora mabagi enda kuinuka. Akaumira. Na akamuruma muno. Ukondera kudansi wakoro ya. Muradazi ya adadu arwan. Ndio ndirakwira jani ya Gutwika msanii. Ndikoragwo ihuduma. Ndio thaici ori ni wakura. Ni weka stage play igire ithatu cia cukuru. Ogareke nyume kuja. Ni maundu ma kama prima. Direka drama ni. Na ndirarihwo. Akethi na kuja. Ndirane matano ni thukuru. Ni maki? Ukia. Bana odie. Maikae. Ona nimekojetha. Na wewe ndoka umau na kiburi. I'm a good artist. If the school needs me, they will look for me. Kana kauga, nyende wira. Ona wajire, imo wira. Alafu ona ndiratigire deal ya Safaricom niguo njoke ara. Wasanii aria mahetokagira. Riu ndo akiuma kuja. Nauga nie ndenda guthi gwetha bi. Bia. Na icio ni wehituka cudi gaku ka mbere. Wewe haha ri, wewe extra. Wewe waku ri, no kuhituka. Ukakihituka ri, ukaneo ngiri imwe. Ukauga bas. Mimi ni msanii, ndio kitu nimekuwa nikitafuta. Natokea Netflix. Mimi natokea Netflix. Si mambo ya kuteseka nimeachia hapa. Ndio kitu extra si. Extra. Tukero ati extra ni ngiri na matano. Waigwa ngiri na matano. Kaguruka. Ngiri na matano thi chugera inigire nayo ngiri na matano. Nenda umira. Ugathie shoot. Ugeka stage ini cia kuigire. Ukaneo ngiri na matano. Riu ri, wareke kuneo ngiri na matano ri, kadire gugwitite ri, ukaigwa iraneo ngiri 10 imurihe murieri. Na amunengera ngiri na matano. Onakiga. Nona msanii unatokagira maingi. Bia akwa ri, yani ndire wa maguru meri mare. Ni dansaga. Ni nyina traditional dance. Wadi hando oya tuwa show. Okay, kesho uta perform. Kesho uta perform. Citizen TV. Ukaji hale status. Kesho I'll be on Citizen TV by saa 2. Tune in. Ukaji hale ukagoga show. Okay, si unajua maisha ni mbaya. Maisha ni muru. COVID-19 imetutandika. Economy ni iguru. Na ingira channel yao yono ni andu milioni. Ukagoga matano. Okay. Unajua ama
makwirago unajua kuonekana Citizen TV ni kipi ni kitu kia fata yani twakuri hana exposure ni ukora stage imwe no ria we hata mene go ugando ouraga ukane macio matano ukaigwa mukuru akwira no ukombera ngirige Dragon TV amabagia Dragon TV ne ai na yo ndari gutwara wega muno ona ngoto ndore uragereire fiana matano macio kuonekana TV ne ona kuonekana ku filamu icio mwicio gya marihago makarihwo no ufuthi ka TV o muthenya toria iyo moshi kwa msanii re uginyo korona no korona kitu wao korona hare ate kwa mfuko niko na kichwani na akili ziko kichwani wenda kurasani ule maonete ri ai maondo ta magwa dikuga magoma maisha moru maisha moru ugetwo shoot no kerwa atiriri shoot ino ri urariho 1000 ni go sign contract ni 1000 na kiria turashoot ri ti 1 minute clip ti 2 minute clip ti 1 hour movie it's an advertisement advert ndakora ndige togo gishuti advert ikuga ni yake no advert iyo ri yonagio o muthenya mieri tena hari archives twahetuka archives yoguo sule ni trash sule ni Wachira okay kwanza wanalio muthie ndambi ndakire thukuru hindi ndathi yako etoka ugo ngaigwa we kijana umseni msanii aki nakoranga archives bro nakoranga hizo za maji au ukaigwa boy yako iratire urashai ndori na ngoto ndari yo girimiarie na metoku na ndari gesho the ndakora usanii before umekete okuwa todo tarora ni okora kwa ngiri yemwe ndakora kangi na hau jaga kwa kironi aginya kugira andu mari ndakuri wona exposure niyo ndĩrenda kuonekana TV ri ndĩrenda kuonekana niyo ndona kamera ndĩ sawa ruto aragiuka oine ruto atana to magi dance mukoria ni murarihwo acha ruto aragiuka you are going to lose dancing kwa president no president no kia mo sponsor uko overwa ndakwera msanii ri ona advert yo washutire no urihwo na advert umire wirore advert ni yo ri nduriho wa westire ahonde heja dai eko watiriri ati ino ni advert turashuti toko organize set inogo na wele niwe main actor urikara ka laptop ni ke haria we no go control to nyamogo hi how may I help you hi urira role nene akina wakiongo alafu aturagetagirira haria advert aria yu ekaumira ndelera uma yauma ndekorire kwa industry hogagira asani uru na ndikuga ni industry ino ate ande me industry ino mahogagira nduru no andu aingi me industry ino ni mahogagira nduru industry ino egwetwo A River and the Source setbook ndrai kwira atiriri niere ndi first year haria technical university Kenya Poly ndira kwa act ta bomu ndakiona ndero uka twina kwa act ugiuka wa act na ni uri aguoega ngari wega no good morning makwira kwanza mokana a lot of recommendations metagia maundu maingi we need a 18 year old passport can travel 2 months for 3 months a whole semester can travel 3 months a whole semester alafu kaigwa telele must be a graduate okay oria graduate na mafuku maiti modera thomaga ndikiria ma high school eure nyine ndaki audition wo na ndenderwo bas we niwe turenda kirenda mundu kwanza makwiraga atiriri umetufurahisha sana unapiga show kinoma leo koraga atiriri audition icio ri tondu andu matikoragwo ingiri moraga andu othe ori oka umetufurahisha we no Jeff kuria mberirie ko ajiria wa meteo iria mberirie ko ajiria usiwe ciria ajiria ajiria we ni we o ajia one
No niere ndakigira group hau etagwo at Masters International. At Masters. Bas gerotiriri ruo gurikaga ruria Crockstar na ga audition na ngahituka gerotiriri ucukira mundu okena nguo turathie Bungoma no kuwe nguo cia 3 months nigauga handa akimira ni ndathie Bungoma mieri 3 ndewira tako ngakigira shoot ngakigira ngari tukoma nginya Bungoma ndirakwira twaikaririe kou ta mieri 3 wiki igiri cia mbere gutiari na show mbirire cio thorokite nacio ni wanina mugero atiriri acangire 200 tugure mucere na mboco tumurugagire twakiruta 200 ndirakwira ka mucere kare urekirirwo kana icio wiko we Bungoma fare ya kucoka Nairobi ni 2500 ukaigwa tokiguruka ndakora ikaria ku mieri 3 yes ndekire ta show 20 uguo no ngicoka Nairobi ciringi diari ona ciringi tiga tiga kire ndai nakio ri no muoyo ndogwiciria atiriri thabarĩ ĩno tondũ andũ meciragia nĩ hũthũ rĩ ti hũthũ njuga ndigacoka setbook rĩngĩ tondũ niĩ ndingĩtĩkĩra kũrĩhwo 500 ũcio ndĩreka mũthenya mũgima na ndĩreka mabuku 3 ndĩna rũru 7 ndĩ guka ndĩ mwana wĩ cũcũ wĩ maitũ baba wĩ mũkũrũ njuga ko ndigacoka rĩngĩ rĩu rĩ wĩga cukuru etagwo Kenya Institute of Mass Communication makoragwo na project yo cia mwaka nĩ metaga audition andũ makigraduate metĩka ma project mau makoragwo mahetwo mbia cia kũrĩha wasanii rĩu niĩ rĩ ya COVID rĩ ngagĩthiĩ South B ngathie film ino ĩretwo atia Mountain audition ngahĩtũka film ino ĩretwo atia Advance ngahĩtũka ĩno ĩretwo atia Checkmate ngahĩtũka rĩu ndĩikaraga thaa igĩrĩ ngaingĩra Checkmate ndaika 30 ngora ngathie rĩu rĩ ndagĩthiĩ Kenya Mass ndagũtha show Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday anga marĩkia gũcuti aca ĩyo Saturday mũke tafadhali akia Mungu Saturday man tu akora tumalizie icio Saturday ukagethie aki tulikuwa tunataka kumaliza leo lakini kesho tu Sunday kujeni ngakudhati ko mugwanja uhadra menya ni giri o muthenya ndina giri mugwanja najikita show ithatu nyuma main character haya nyuma minor character haya nyuma behewa ngamenya giri mugwanja gona ureria atiriri nyuma major character nyuma minor character uko expect nyuma mwangi character Euri geterera ngiri 10 ya M-Pesa Sunday relaxete uguo ndramenya umuthi ndina mbeca ta bomb haya M-Pesa ndauriro ngirwa atiriri tumekutumia haya ngauga bas ngira M-Pesa gonna you have received 3,500 Icio ciathiĩ kũ? Ndiũĩ. Ndĩ mũrakaru atĩa kwa ndahũthagĩra Uber. Ndakinya taũni ngauga niĩ ndĩ South B magũrũ. Na nĩ ngiri o mũthenya. Bolt. Order. Click order. Nĩkĩranjĩra we. Nĩwatũmirwo ngiri 2,300. Ngiri 3,500. Matatũ na matano. Nacio mbia ũthirĩte Uber. Nĩ ngiri 2,000. Ati siwatari fan? We ni nini? Ngoja Uber. Ini pikipiki. South B ngapi? 750. We. Akuomba yati nini? Chukua 720. Akuomba yati nini? Na bebo na Uber, but unaweza tu escort nitakulipa. William Ruto. Nigira ibu weekend hapo. Miana. Ndo mie. We. Ndakwira ndaguthirwo character development. Ngemenya watiri mami witũ. We. Ngiuga ndingi. Ingigathiĩ njetwo shuti. Marega kũnengera contract ũguo njaine. Thiĩ na kũu ndĩra shuti. We. Ndakora marĩa nyonetio. Nairobi nyonetio maũndũ maingĩ. Eno nĩthĩ. Tũrĩcia twĩka nyingĩ no ndarikana ĩngĩ. Twĩ harĩa Kenya Institute Washa twari library indo library ĩkoragwo hapa hivi. Nitwakorwo na nĩ andũ hau maragia gĩthweri sanifu. Matwĩra si nyinyi mnaweza act. By the way. Indo yo nyango. Daudi yo nyango. Si nyinyi mnaweza act. Na Silva.
tukirokai kuna play hapa tunaperformia nani alikuwa anaitwa Wala bin Wala kana no gweshini no Wala bin Asha ni Ken Walibora wambaje mwanangu tunaperformia Ken Walibora ya kule Kenya Library tukutaka show ya Kiswahili sanifu hapa ule tukiro wiki girere Ken Walibora na Waswahili wote wa hii Kenya maroka hapo performero haha kwa tuenda play no mumi iko sawa iflow tukirihasi ndiko ya mbere ndiko ya keri ndiko ya gatatu ndiko ya mugwanja ndiko ya kenda ndiko ya 10 na igire ndiko ya 13 kware Friday kware 13 2020 tukirogosho muke na thu sawa to drop perform na thu ida komire joy rosho devira press conference Mutahi Kabwe the first case of coronavirus if we don't behave normally the disease will treat you abnormally I would like to retaliate if we don't treat the disease normally it will treat us abnormally lewe niye komete na thuti ane da koma tene sasa ngiukira ngithamba ngirira masilva turakinya na library za cigana kwani ukuona message ndonaigua wewe ndonaona message we ndonaigua ona ne ra cancel iro shidari kwa tore bia we bia siare mimi Msanii na nitoa mimi unaomoka mimi nipeni miezi mbili no industry nori ndihodo hai mwanai ikiarwate riri nitawatafutia kazi ena mundu turenda kuaktira Ministry of Health makirwate riri turi muri hagariri ogiri omuthenya makiri hasi thiko kadhaa thiko ta mugwanja yana giri arabu muthenya wa shore ogekinya muthenya wa shore wa kinyari makirwate riri umuthi niria turahura show ni mathira makihura show makirehwo ngiri 12 na mundu riri akimera atiriri nataka kuwa register kwa hii ministry niguo mukane ngiri 12 tondu mwina mbeca ri na show ingi turenda na show ino ri tukuruta movie riu ndona movie place yao tukuruta movie akimera movie ino ri yahota kuonanio thiko igereko KBC koigwa guo ri akimera by next week nigurehe contract musaini na hiyo inatoka pesa so kitu natafanya si mimi nimetafikia hii kazi mwe kata nini modo giri register mone giri register makeruta giri ile ya muno magikaikara makirwate nini ile movie nataka muanzie kutengeneza script mwaje mthondekera script kanyu mos nikio riri mugiukari tuka improve hanini inyone nyemo kade kwa script writer ABC shughulike tuko script writer Wachira nini kidogo pale akimera atiriri nataka kwenda shoot inafaa kufanywa Machakos na sina fare I think nene moko isirio na inyo direnda fare mundu ajikie matano makiuga atiriri hela hopes Bilo! Ya matano. Kia! Kidogo re. Nere ameadhiria atiriri. Sijakaa vizuri. Ndienda mundeithie na kindu. We nawe ndirako. Ndakwira maro irwo? Magithira tena go. Wewe utakuwa next show. Story hizi ya sanire. Tijega. Utigerikia. No riri. Ndukuva season 2 ya makiria. Ya wasanii. No ukiona msanii kuja. Tukamhoe kitu. No kijugia. Nemo harutawe. Ta bomb. No kijugia atiriri. Aundu-ini wothe oreka. Korwo mumiriria. Tondu ona ukihitukagira macio marito. Ona ukihuthiragwo ta kirimo kana mwana. Muthenya umwe angikorwo wina wendi wa gwika undu ucio ndugakuriria ni ugakena na nie njitagwo Wachira wa Ndiritu na nie ngetwo Kangethe wa Nyawira eni Antoinuka ithuĩ tũtiĩ kũira na wĩrorere